uretse wowe nanjye turi hano muri Afurika ndetse n'abandi bari mu yindi migabane itandukanye. Si twe gusa turi kwibaza nimba Amerika iri buze gusigarana ubudahangarwa nk'ubwo yahoranye. Iki cyamaze kuba ikibazo rusange, cyane cyane ko cyamaze no guhagurukirwa n'abanyamerika ubwabo bwite. Ni nyuma y'uko mu masaha yashize hakozwe amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'abashyigikiye uruhande ngo kuba Donald Trump yakomeza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se yakurwa ku butegetsi. 60 barenga ku ijana bagaragaje ko Donald Trump akwiriye gukurwa ku butegetsi ndetse agasimburwa n'abandi babishoboye. 40 n'imisago barenga bemeza ko Donald Trump yakomeza kuyobora. Kubera iki ibi byabaye nyuma y'uko abantu bakomeje kwemeza ko Donald Trump bishoboka kuba ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe, kandi nta wabasha kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika adafite mu mutwe akora neza. Kugira ngo ubashe kwemererwa kuba umuyobozi wa Amerika nuko uba ufite ubudahangarwa n'ubushobozi bwo kuyobora iki gihugu cy'igihangange ku isi. Donald Trump akomeje kwikumwa cyane n'abishyaka bahanganye ry'abademokrate ndetse n'abaturage bagenda bemeza ko imyanzuro ya Donald Trump afata buri munsi iri buze gushyira akangaratete kuri Amerika. Amerika ni igihugu cyari kizwi nk'igihangange kandi gikomeye cyane mu mateka y'isi, kandi koko nibyo igisirikare cya Amerika kirakomeye, imiyoborere ndetse na strategy zose zikoreshwa mu kuyobora Amerika ziri ku rwego rukomeye. Ariko kuri aka kanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva zatangira kwivanga mu ntambara zigiye zitandukanye zigenda zicibwa amazi. Ibi bigenda bivugwa n'ibihugu bigiye bikomakomeye birebera ku ruhande ibiri kubera muri Amerika. Aka kanya Irani ikomeje guteza akangaratete Amerika kubera ko iyi ntambara ya Irani na Isiraheli kuva Amerika yayivangamo ntabwo byigeze bitanga umusaruro mwiza ku ruhande rwa Amerika. Amerika yakomeje kugaragaza ko ikomeye kandi iri buze gutsindira urugamba, ariko ko bwije nuko bukeye bigenda bigaragara ko Amerika nitareba neza biri buze kurangira isigaye mu bihugu biri buze kugenda birwana no kwiyubaka mu buryo bw'ubukungu. Amerika yashoye imbaraga nyinshi muri iyi ntambara ya Irani ndetse kugeza aka kanya bitoroshye ko yapfa kugaruza. Irani yanze kumanika, yanze kuva ku izima kubera ko ibona ko byanga byakunda kuba Amerika yarivanze muri uru rugamba byayibangamiye, ndetse siyo gusa ahubwo na Irani yagiye ifata imyanzuro igiye itandukanye yo guteza ikibazo. Noneho ibi ngibi byaje kuba kasa mutwe nyuma y'uko Donald Trump atangaje ko agiye kwibasira ibikorwa remezo by'abaturage bakabirasa, igihugu kigatangira kwiyubaka bushya. Ibi ubwabyo bifatwa nk'igikorwa cy'ubugwari kuba wahareka urugamba ugatangira kwataka imitungo y'abaturage kugira ngo ubashe gusubiza igihugu inyuma. Nyamara abaturage baba barengana muri uru rugamba, nta muturage ururimo n'inzego za politike cyangwa se igisirikare cy'igihugu gihanganye n'ibindi bisirikare. Niyo mpamvu gufata umwanzuro nk'uyu Donald Trump akawigamba ari ikibazo gikomeye. Ibi gakubitiraho nuko mu minsi yashize yatangaje ko imyigaragambyo yigeze ba muri Irani aribo bari bahaye intwara abaturage. Ese urabyumva ute kuba Donald Trump yakigambiye ikintu nk'umunyapolitike? Ubwabyo ni ubugwari ndetse n'abandi batashyigikira. Aka kanya Donald Trump impamvu akomeje guhagurukirwa n'igihugu cyiwe ndetse n'abandi bavuga ko Donald Trump adatekereza neza cyangwa ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe, no kubera imyanzuro yose n'ibyo agenda atangaza umunsi uko wije no kukeye. Mu minsi yashize yatangazaga ko urugamba ari kurutsinda neza ndetse wumvaga afite confidence. Hadaciye kabiri yongera kwivuguruza, yivuguruje ubwo yatangiraga kwaka inkunga ibihugu byose biri muri NATO.
ibihugu bigenda bizuyaza kumuha ibisubizo by'ibyo yifuzaga. Ibi nabyo byatumye Donald Trump ahita ahubuka afata umwanzuro ukomeye cyane, ababwira ko nibatareba neza ari buze kuva muri NATO. Ubwabyo byaba ari igikorwa cy'ubugwari kubera ko ibihugu bya NATO bishyigikiwe na Amerika cyane, byumva ari ibihangange, kandi na Amerika kuba yari iri muri NATO bifite icyo bimariye byanga byakunda. Kuba yasezeramo yego byateza igihombo kuri ibi bihugu biri muri NATO, ariko nawe ntago byamusiga ubuhoro. Aha yatangaje ko mu gihe ibi bihugu biri kwanga kumutabara ari muri ibi bihe bikomeye by'intambara, nawe azabyirengagiza mu gihe bizaba bimukeneye. No kubera ko ibi bihugu byanze kwivanga muri iyi ntambara iri kurwanwa na Amerika ndetse na Israel. Ibi byose rero bikomeza gutuma abantu bikoma Donald Trump kugeza aka kanya uri kugenda afata imyanzuro mibi ndetse igateza kangaratete ku bihugu bigiye bitandukanye, byaba ku ruhande rw'igihugu bahanganye ndetse n'ubukungu bw'isi muri rusange. Aka kanya umuhora wa Hormuz urafunze, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zawufunze. Gufunga umuhora wa Hormuz ubwabyo byahise bitera ibihombo bikomeye cyane ibihugu bigiye bitandukanye, cyane cyane nk'igihugu cy'umukeba kuri Amerika mu bijyanye n'iterambere cyane mu by'ubucuruzi, Ubushinwa. Umuhora wa Hormuz ucamo byibura 40% by'ibicuruzwa byambukiranya biva muri Iran byinjira mu Bushinwa, ndetse n'Ubushinwa bugakorana na Iran mu kohereza ibicuruzwa. Gufunga uyu muhora rero ubwabyo biba bisobanuye ko bigiye kubyara ikibazo haba ku ruhande rw'Ubushinwa ndetse n'uruhande rwa Iran. Wibuke ko Iran muri iyi ntambara iri kurwana Ubushinwa bwayifashaga kubera ko bafitanye imikoranire mu buryo bw'ubucuruzi. Rero kuba barafunze no muhora ubwabyo byahise bitera ibihombo bikomeye, ndetse wibuke ko Ubushinwa nubwo wabucecetse cyane babufite imyanzuro ikakaye. Gusa nk'uko byatangajwe na Donald Trump yivugiye ubwiwe ko yoherereje perezida w'Ubushinwa urwandiko rwari rwo kumubwira amakuru meza ko agiye gufungura uyu muhora, ndetse ibi ni byiza ku Bushinwa kuko bwakomeza ubucuruzi bwabwo. Ndetse anatangaza ko perezida w'Ubushinwa nawe yamushubije, ndetse bakaba banategura guhura vuba mu Bushinwa, aho yivugiye neza avuga ko bazahoberana baseka. Nyamara ibi ngibi niyo byaba ntago baba basekana kubera ko bafitanye urukundo, niya gahunda ya politike. Ibi ngibi biza gukurikirana nuko ibibazo byose biri kugenda bivugwa kuri Donald Trump ndetse n'ubutegetsi bwiwe bitari gushyirwa amakenga n'abademokrate. Ni nyuma yuko mu nama iherutse ubwo bari kugirana ibiganiro na Iran yabereye muri Pakistan, J.D. Vance niwe woherejwe nk'ugomba gukurikirana ibiganiro biri kubera aha, ndetse anareberere Amerika mu mwanya wa Donald Trump kuko ni nawe vice president ubu ngubu. Yavuyeyo hashize akanya icyakomye abantu mu nkokora, none batangira kubona ko Amerika itangiye kumenyerwa bihambaye ndetse no gusuzugurwa n'ibihugu bitakagombye kwisuzugura nk'igihugu cya Israel. Ni nyuma yaho amagambo perezida wa Israel yatangaje ubwiwe avuga ko yabwiwe neza ibyabereye mu nama byose nuko yagendaga. Aha yashatse kugaragaza ko yahabwaga raporo n'uwakurikiraniraga ibi biganiro hafi. J.D. Vance wari woherejwe nk'intumwa Amerika muri ibi biganiro by'amahoro, ndetse ibi ubwabyo bifatwa nk'igikorwa cyo gusuzugura Amerika cyane kubera ko Amerika ubundi ntago yakagombye gutanga raporo
niyo yakagombye guhabwa raporo bitewe n'ubuhangange ifite ku isi mu buryo bwose bwabo bwa gisirikare ndetse na guverinema yabwo. Ibi byatumye abanyamerika batishima habe namba, kuko byatumye umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ubwihebe agira icyo atangaza, avuga ko ibi ari igikorwa kibi cyane ndetse cy'akamenyero gakabije kuba Amerika yatangira kugitanga raporo ku bandi bantu. Ibintu bitashimishije abanyamerika bose muri rusange, kuko uyu muperezida yabivuganaga ubwishongozi agaragaza ko Amerika isigaye imuha raporo mu bikorwa byose bigenda bibera hirya no hino, nyuma y'uko batangiye gukoranamo cyangwa gufashanya mu kurwanya Irani. Ndetse anatangaza ko amakuru menshi abanza kumugeraho. Ubwabyo ni igikorwa cy'ubwishongozi kuri Amerika. Igitinyiro cya Amerika kiba cyatangiye gusuzugurwa, ari nabyo abaturage badashaka, ari nabyo bigaragaza neza ko uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rw'imiyoborere rwatangiye gucika amazi. Rero abademokrate bakaba bifuza ko byibura bafatira hafi Donald Trump adakomeza gushira iki gihugu mu kangaratete, ariko si biraza kugerwaho cyangwa ntago biri buze kugerwaho, kuko Donald Trump n'abamushyigikiye bo bavuga ko ibyo bari gukora ari ibyanyabyo ndetse ko biri buze kugira ingaruka nziza. Nkuko Donald Trump yagiye atangaza ko ibikorwa byose n'imyanzuro afata ari ibigamije kugarurira isi amahoro ndetse no kurwanya icyazahungabanya isi mu hazaza, kubera ko kurwana na Irani bakayisubiza hasi biri buze gutuma Irani itagera ku bikorwa byayo yifuza kugira byo gutunga ibisasu bya kirimbuzi cyangwa se gukora ibisasu kirimbuzi. Ariko kugeza aka kanya nta gisubizo na kimwe gifatika cyari cyagerwaho, ahubwo byakomeje gushira ibihugu byinshi mu kangaratete. Nureba neza ibihugu byose byo muri izi leta z'Abarabu bikomeje kugenda bigirwaho ingaruka cyane n'iyi ntambara iri kubera muri Irani. Nubwo Irani yagishegeshwa cyane kubera ko yaratatswe bihambaye bikomeye, ntago yigeze yifuza kurekura ibihombo byose yagize. Irifuza ko byanga byakunda Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byose biyishyigikiye bigomba kubiryozwa ndetse bikishyura. Ibi ubwabyo mu gihe Irani itaremera gushyira hasi agapira ngo yemere guhagarika intambara, birakomeza guteza kangaratete, ndetse n'ibihugu byose biri muri izi leta z'Abarabu ntago biri buze kugira amahoro, kubera ko mu gihe byaba bigikorana na Donald Trump cyangwa se na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntago Irani yiteguye kubiha agahenge. Niyo mpamvu aka kanya nureba Dubai, za Kuwait n'ibindi bihugu byose biri muri Emirates, aka kanya ibikorwa by'ubucuruzi bisa n'ibyasubiye inyuma, kubera ko byinshi ibibuga by'indege ntago biri gukora nk'uko byakoraga, ndetse urwego rw'ubucuruzi n'imihahirane mu rwego rw'ubucuruzi yagikomwa mu nkokora n'izi ntambara ziri gutezwa n'ibi bihugu. Kandi koko Irani ibona ko mu gihe cyose yabigize uruhari mu gushegesha ibikorwa byose bishyigikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibiri kugera ku ntsinzi. Ariko se muri ibi ninde uri kunguka cyane? Nimba aka kanya Donald Trump ari kwitabaza ibindi bihugu bivuga ko imbaraga ziyo ziba zatangiye kuba nkeya, kandi koko nibyo. Wibuke ko Donald Trump n'ubundi ajya kwinjira muri uru rugamba yari amaze iminsi mu rugamba n'urundi rwa Ukraine n'Uburusiya. Aka kanya Uburusiya bwo buri guhagarara neza cyane, bukomeje kubyungukiramo amamiliyari y'amadolari, kubera ko ibicuruzwa by'Ubushinwa ntago biri ku isoko neza. Ikindi, Uburusiya bwo bwakomeje gukataza mu bucuruzi. Mu gihe bavugaga ko bafunze umuhora Hormuz, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zishima cyane, kubera ko zumvaga aka kanya muke warwo Ubushinwa ari buze gusubira inyuma mu rwego rw'ubucuruzi.
Umurusiya nawe yahise yunga mu irya ahita abwira Ubushinwa ko yiteguye kumufasha, atagakwiriye kugira impungenge zo ko ari buze kubura amavuta kubera ko Uburusiya bufitiye amavuta meza. Aka kanya Uburusiya bwabukweretse ko already bwo buri mu bucuruzi kandi bwiteguye gukorana n'uwo ari we wese uri buze kurugana ashaka ibicuruzwa byabo. Kandi Umurusiya yiyemeje ko agomba gufasha Ubushinwa, nta cyatuma Ubushinwa busubira inyuma. Wibuke ko Uburusiya n'Ubushinwa n'ubundi nta kibazo basanzwe bafitanye, barashyigikirana. Bivuze ngo Ubushinwa yego bushobora kugira ibihombo kubera ko bwari buri gukorana cyane na Iran mu bijyanye n'ubucuruzi, ariko mu gihe umuhora wa Hormuz wabufunzwe burundu, Ubushinwa n'ubundi buraza gufashwa n'Uburusiya, kuko Uburusiya bufite inzira bwemera Ubushinwa bwo bwajya bunyuzamo ibicuruzwa byabwo kandi itakoma mu nkokora. Nta numwe waba zitira kuba bashora muri iyi nzira ndetse ibicuruzwa byabo bikagera mu Bushinwa amahoro. Ibi bwabyo biragenda bigaragaza nyine imbaraga Uburusiya bukomeje kugira ku isoko, kuko nabwo burashaka kwigaragaza bugaragarize abantu ko bufite ibicuruzwa byiza. Kandi kuko nibyo, ibi byose n'ubundi biri buze kugira ingaruka kuri Amerika byanga byakunda. Mu gihe cyose Amerika yaba itarebye kure ngo ifate izindi ngamba zatuma iyi ntambara yarwo na Iran ihagarikwa, Amerika iraza gukomeza kujya mu bihombo byanga byakunda, kubera ko Amerika iri kugendera ku muyoboro uvuga ngo mu gihe cyose twaba dufashe Iran tukayishyira hasi, n'Ubushinwa buraza gusubira hasi byanga byakunda mu bijyanye n'ubucuruzi. Amerika ikirengagiza ko Ubushinwa mu gihe bwaba bufatanyije n'Uburusiya mu mikoranire, n'ubundi Uburusiya bwafasha Ubushinwa mu kongera kubona bya bindi Ubushinwa bwaburaga muri Iran. Ese nibikomeza gutya biraza kurangira biti? Abantu benshi ko bakomeje kwibaza, kuko nujya kureba aka kanya ingaruka z'izi ntambara uraza kuzibona. Niyo mpamvu usanga ibicuruzwa bya petroli cyangwa se by'ibikomoka kuri petroli byose byamaze kuzamuka ku isoko. Gaze zarazamutse, nawe uri hano mu Rwanda byamaze kukugeraho. Impamvu nta zindi, no kubera ibi bikorwa by'intambara biri kubera muri ibi bihugu, kandi akaba ari byo bihugu byari bikungahaye ku bijyanye na petroli ndetse n'amavuta akoreshwa mu bikorwa bitandukanye by'inganda ndetse no mu binyabiziga bikoreshwa hano ku isi.